Kona vele ke bethanda bengathanda upresident uyekhezeleni bangani bami ngayisho mina kuse-Ireland ukuthi kena umchunu ushawe propaganda yingoba vele bayazi ukuthi kena ngo-2027 i-ANC iya enkomfeni kuma-elections angaphakathi kuyokhethwa ubuholi and abafuna ukuthi umchunu akhethwe as a president because her demand is from KZN and demand akanagcopho balikhanda ugcopho ngayo yonke indlela ngoba nazi South Africa ukuthi nina nizwa kanye uma kuseze kafika umuntu wathi lona mubi nivele niye ngancanye ningemanzi nonke you understand kanti hayi bayazi bona ukuthi baphembela ofikile embalulu cabanga nje sekuthiwa izwe seliphethe ufikile embalulu cabanga nje sekuthiwa izwe liphethe ufikile embalulu ufikile embalulu waphika into mfethu eyakhulunywa in public kathiwa kuzokwakhelwa abantu base Alexander izindlu eziwu-1,000,000 wathi azange ngishiyo ukuthi 1,000,000 kathiwa 1,000 uyabona maningi nje mfethu amaflop alo yamjida uyabona sekuyafika ke manje sekuthiwa hayi Paris Motsepe no lento kaPatrice Motsepe nepresident isekudeni kakhulu leyo nto leyo loya muntu loyana okuthiwa uPatrice Motsepe mfethu loya muntu mfethu okuthiwa uPatrice Motsepe mfethu first of all akazabe ngisho na ikhansela akazabe ngisho imeya akazabe ngisho no minister wazi ukuhola iSundowns awukwazi ukuthi ucabanga ukuthi ungathi uhola iSundowns bese cabanga ukuthi kena uzohola izwe lonke yabo asimkhiphe nje lo yabona mina ngamane ngemprefer ikwayena uPatrice Motsepe ngoba evela phakamisa igama laPanyaza Lesufi yabona siyamazi ukuthi uPanyaza Lesufi umholi loyi yabo ofana naye futhi usenzo Mchunu umholi loyababa eqaleni nasekugcineni ongenagcopho lokaba sepolitikini akazabe nogcopho yabo yekela nje manje ngoba sekune propaganda emshayayo you understand bayibukele lento kathiwa no akashaya kuse-early kuthi kufika u-2027 vele anisamfuna lapha hambe ngoba akunazi njani South Africa.